nyawana haba mepadumkra dengo hanya lon mereka bak buat yang pahan payah gerak get musawa ada banyak nyata meyuni ba urang di tampung na tenaga jut di pubut han mekaleng tepat buntung jut kerja tajuk Quran pijut gebut dalung palu jut mendoa tajuk gense jut temuleh tajuk tambeh jut gebaca tayu manang na pangkat tapi kitab jut boh makna yudong imum paseh ayat yuang yang rakyat jut gebina boh ketuhana sombong yang katudong han menghilang iwa tumpok bagi carang hana sangong boh panglima pah peraho get kemuda makmunang raw ade raja pah pemimpin nai lemeh kon tumire gekerja pah pemimpin nai lemeh hana dunge bijaksana